Set me free. It's wrong, I can't make right. I love the better below you said myself that this is the last time. It's wrong, I can't make right. Slipping off in the moonlight when I knew it's you. I had myself for you. On the ground, I know it's true. Menuju ke Kota Muara Bungo pukul 11.15 menit. Ada 1 unit ANS teman-teman. Semoga selamat sampai tujuan. Di pukul 11.22 menit melintas ke arah Muara Bungo 1 unit ANS ngangenin teman-teman. Sepertinya kepulangan untuk hari ini agak lambat sedikit teman-teman.
PT Rapi menuju ke Muara Bungo pukul 11.27 menit. Ini trip ke Medan teman-teman ya, Medan Jambi. Di Roknauli teman-teman menuju ke kota Jambi pada pukul 11.31 menit. MPM melintas di Lintas Tebo Bungo pukul 11.40 menit teman-teman. Ini MPM yang terbaru ya. Semoga selamat sampai tujuan. Ada bis Fajar Riau. Ini pulang wisata teman-teman ya. Studi Jawa. Pukul 11.43 menit. Ini melintas menuju ke kota Muara Bungo. Semoga selamat sampai tujuan. Pulang wisata ini teman-temannya. Komoditi andalan petani sawit nih. Hasil pertanian andalan teman-teman ya di Kabupaten atau di Provinsi Jambi.